Evo ja ću solidarnost. Ok, hvala vam puno. Većina znači onoga što se odnosi na same radnike, kolege su već do sada rekli, no ono što želim naglasiti je da smo mi ovdje 3 sindikalne reprezentativne središnjice, no naše djelovanje je doista zajedničko po svim pitanjima. Ono što želim dodatno naglasiti je da ono što je specifičnost Matice hrvatskih sindikata je u stvari okrupljivanje upravo javnog sektora unutar naše središnjice i da kroz javni sektor mi u stvari uskoro sada krajem ovog mjeseca očekujemo novi početak pregovora za osnovicu plaće. Tako da u stvari permanentno se pregovara unutar javnog sektora s poslodavcima i kroz socijalni i sindikalni dijalog u stvari postižu se pomaci po pitanju prava zaposlenika u javnom sektoru. Također, ujedno su u tijeku pregovori za granske kolektivne ugovore u javnom sektoru, to je ono nešto što je karakteristično obilježje javnog sektora naspram drugog sektora, na primjer državnog sektora. No ono što obilježava zajedničko djelovanje ove 3 središnjice definitivno je nastojanje i pitanje razlikovanja člana i nečlana i to u ovoj godini. Kroz Gospodarsko-socijalno vijeće inicirali smo to pitanje i to pitanje itekako je bitno za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj, ali isto tako posebice članove sindikata, tako da ćemo u ovoj godini, kao što smo i rekli, najavili, potencirati upravo rješavanje pitanja razlikovanja člana i nečlana, jer u Republici Hrvatskoj diskriminirani su članovi sindikata za razliku od onih koji nisu članovi sindikata. A ono što je kolega Novosel naglasio, a to je u stvari da je ove godine stupio na snagu zakon o povratu sindikalnih nekretnina u fond nekretnina na pojedine sindikate, da jedan dio odnosi se i na sindikat hrvatskih učitelja, što sam i ja predsjednica, i ovim putem i ja, kao što je kolega Novosel stavio demanti na sve one optužbe koje se provlače u ovoj antisindikalnoj borbi protiv najvećeg sindikata u Republici Hrvatskoj, je ujedno u stvari činjenica da se mora doći na kraj pričama o manipulacijama, bilo kakvim nekakvim konstrukcijama, kupovini vlade, sindikata i bilo što je slično. Definitivno to spada u kategoriju kleveta, no o tome će se baviti u narednom periodu sudovi. Ali ono što je primarno interes je članova sindikata da znaju da ove industrijske akcije nemaju nikakve veze sa zakonom o povratu sindikalnih nekretnina, a o sindikalnom fondu, naravno kao i do sada, brinut će se temeljem sporazuma iz 2010. godine ove reprezentativne središnjice. Hvala vam puno. Hvala.